Whawhiwhianga na maileli o mauto o tasi male whawhiwhianga pe ana whawhonga mai ai e male pese e le lofa e ngata mai e ai usi mele whawhonga lea tunu o i le tanto ripoti le nei o le tanto maketi pe ana tu fantasia e male potia mai ai e le sunga ia whasio tauloan se to samveli o Ia fatal fatu fa felo yatu ile palai fo mai o tatu turu nei ta fo ma nei aso fo la sto na i fa yungo nei va yaso ma lor so fo manuia ai o le fo tatu to felo ai ia mo le tu na tu tatu ripoti nei le maketi nei fo lei pe ona sil sil mai ia le fo fatu bulia le tatu do fo nei ma le tatu maketi ia wa fo le am tangana to le ngato le mai o le au fai fa toanga ya me se foi la mai o le tunu mo fatonga ai la fanga solo le tatu proclame le mai mo ma se mai o tatu tunu ya ole tu manu le pito tua le wa mata tu il tatu proclame ya ma tatu lipoti il sila ma mai mo mai tele talo tele talo talo ma tong fie au le lei alo talo mu kalo pa ya over ma se fulu kalo le talo ai talo lai kuma yo sta mala mai le fianga fale asiu ya malo so fo maria malo foi le usu mai ni taiao e renga tol tele o talo tul manu le tua ya le la fanga so solo tu lava tato por calame me tato ripoti ya il tele foi yo ni se vaenga pe la vol tarma le me mata ya talo ese pe yo na ya i ti pula le masin tolu masina fa masina ya tele ai na tuli le au pai fa toanga ona ke le me vave ya ai le masal salo se si mo mapo mo ka popo so ane ye msia na mai ta tu maketi paso ya kamane o kanga msalo banga le paso o le ua umanga tutanga e fa karila li loli e au fai oka vai Dei de bang bore pe sula ya nga leo va mai kankalo le banga ya ngava ar mu ya le sikanga pai ka pinga inga va nga mo va o mo fa ton ya ma ve foi mo ni se va nga ka mu konga le o i le owner kampangi le ka mu konga ya ale asi de vai nga tele na mo tele wastonai yo ka mu le ska mu kingi nga ka mu konga ya tele la portalo mau luau ka la luau fo wa fa kwa ka penga ngi ba yao ka le mo ka le sa
Taitina. Ya, ole painga lava na tau talo fo ya lau ngā rurui. Hala po al kalo ya koru wha kalo luas futala. Mo por kama ni a sau mal kia pula. Ke rea ngā wae ngā sau al kalo sau mal kia pula. Ia wanya I masau salo se si pole a sau al kalo. Le foi e tatia I rumai o mai foi tatou por karame. Ia e pei ona pisira mai ai. Te lor te leana o talo, kalo o umar whaatonu. Talo nisi o waenga mo nisi o pisinisi o kampani. Ia me se foi nisi o talo e awi fafo. Walus fulu kalo luas utala. Kalo bubu, kalo paipae. Oru masinga, wha masinga. Manaia, malo lau ngā rue. Maua lea ko uru. Kalo paipae rea. Ia, mai fia le fionga. Ia ngā I whalatai. Tira mai ngai o kalo mai whalakai. Malo tina, tai tina. Maua lea koko. Mai o ngarako. Ia, e fia kau o lea koko. 5 Lima sul kau la koko mangai ya wan pe kere a o fasili pe koko maka ia kere masa salu pe sa fa kau wa koko maka fa pa o fa mangongi suko yo pe fa mai da u fa koko va tai a ko ulu ta fu fuaka la ko wia si mea lau langi nei ma leo langa niu kako iai. Wane koe whakari i fuaka. Wa fua whaasolo a koa. A wea kut kaukalo la lea lima soe. Vai. O ki ova ma luas furkalo. Luas furkalo rio ke vai koe. A le uri. Anga isa o kupe u whakau. Whakau ba ngai ia. E whai mai a ko luas furu le ainga e lava le leia ia. A kai. Au whai fo ringa se ese. Ia mar kuai ngā aurelei mai au whai luas furu kau leo whai tā. Ama leo lea o kamu. Angaia. A solo mai ires kuai ngā uru lea o le uru whiki ea pe a. Uruare? Uru whanau lea. Ia ngā. Ama lea whai lele whakau poro. Ia lea Wa. Kasi ale urua e lava ko nga ia fasi au kai kama mo bol ko nga fai di masoi ole au fai de ke ba ko fai paka le la fi loi ma le paka ma o ia ma le paka konga ia kai do se pe sa ro vai pe kau pe fari fu ma ba di ma talu ia le ko kau mai di siu ka dia ai nai reki u kakele de ole si le vai ngare wa ngai le foi fatoanga ia ma to fo i se fe fo kai me kau fa kau ai fa tai o le nei o tatu tamali I ma ni so le tu e ta pe ina vai ngare de kai ave fafo ia fa pe fo na ave fa ngai meu para inga fa tan malo na me sa wa fa si ia kol kaka Ama leo makua mapoa ka pai ere kele kalu mumu ya mai nga fola ka kalo mau tama ole lai ngane a piko pua ya marvaenga le maketi mai kau ngei le Ripoti O Le Maketi de pasalaua e kele la vai de au fai paka ia paka le uri ba ia sa se afo I mo le o ala le ku ko ne ka fa ku misiruki ala ku le lakgo mai ko yo ia nga fe ka wi al fa ya ko le ale ka kia I ka male o misiruki e fa pula e fa rifu Karena ne le o I pe fia ka o le fa misiruki
Mano, voltei, toma. Tolo mai pea, ia re ngata o le tāpereina o le tautalo. Ia ko kere foi o lau whakau. Vai kuai ale fu e la kou ia re a. Ia, ngā, Ia, pe ona fai atu taimi mua. Ei, Ia, pe o de vanga de la kalo ave fai le talo chips. ia, ei, Ah. ei. Ia, mas se foi fai. Mano. Ya, basur mangal kamanga ni kampai paenga. Ya, le foi mal kamumu. Ya kamaya ke pure. Mano tina. Ya, mai fe mai e de fianga ka ko. O ia i ka ko fale asiu. Ka ko far koru pa tai tina. Awal ka kalo ma ngaya. Ma de o kalo la dia. Le manga ia le famanya. Wai asa. Ele ko si me ko ngale folla lava. Ia pe o disi vanga fa le sau ia ko ka famama. Al kalo la de o kikiru. Ele ngale mai folla lo. Ai uma fa mama le na. Makwa ma ngaya makamaka ka sa fa ka kalo. Ano. Ya, le wa mai kulmangu le piko luma. O tatu maketi. Sai. Ya, o ka kia ka malapo ale Koru kalo i. Mar kalo la po. Dua kalo la mar kalo la po. Ai kango la e fa kusa le kalo la po. Kusa pe koru dua kalo Dua kalo dia mar kasi dua ko fakar. Ai ko i lava de fali. Wa ma ngaya so. Kamarion kwa mapo ko ya. Maro. Ya, leu ka ko fa so mai lava i le piko le luma, ya por le linga piko i luma o tato no fanga nei la to maketi. E la fa ka uniu, la lo mai e fala. Ya ma i luma i ke le popo o isi ai o vaenga tere na nga i tatou i astonai awanga i misi ka popo awanga i misi popo ya warfa ye lengi wale wau ya o se oka fo fa moi umane ya yo popo Male fali. yo ya e manato o si ui mana taulunga na tatou Ripoti O Le Maketi mo nei foi astonai mai o tatou tunu a mata foi o fatu mulia ya nei tai ao le hanga mai o le tunu i fatunga ya wata penanga mo le sa mai se ya o se mori mau o lo tele pea le tau mafa le unga rua le tatou tunu tatou finai le fo mo se fa ponga mo le tele fa yungo nei vai aso manuia foi le anga yatu le sapati ya tai Ma e ao na whaafonga lo tātou wantu nuu i le Ripoti A Le Maketi. Mai moa mai fo i Samoa i lunga o penga te whailangi. E a pe on tuina tua i le tātou mea mata. E a ma le Ripoti A Le Maketi. Tu langa le sosia, ma le ano noai, ma le matango fie. E a o le anti nae, ma le au whaifa toanga. E a olofa pe nao na whaatawina. E a matapu vai tasi umai le tātou Maketi funga leifa amaloa tuai. I le tātou pulenga ma le whenga le maketi ma le tātou whala potonga tau i o whala lawe tu whafosei pa le vaenga le sisi whamanuia le tua i whai ungal nei vai aso ma le anga i atu
i le aso sapa i a tai au. Whau tātou whawhiwhianga i ole nei fo i tai au.